الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميري كوريام ميدا ششنكي فاتيس اف سي كلب هاوس کے فراتون کوریا گندا ششنے algonu men mi sheshanta bahala fawana tin sheshanaka egotun algonu men furtama sheshan mige kurige swane gengossa ei amille nafsai ailaya ruqya kurumuge muhimmukama behegotun miyadu miyoti devana sheshan egotun mi sheshanga kuriya midani islami aqidaya adi tauhiduge babuga sihurai esfinayai shaytanunge undagula behegotun adosan tibbe emme befulunge kibayen algonu men warbodan eden Fatis FC Club House follow kolluma erun algonu men mi kuriye genda tafatu maulumataka behe shishantaka adiwas ituru dini harakaita tibefunan e maulumata libilawum gendawan mireus algonu menge shishanga mi mauluwagen kuriya diuma algonu men dawat difa miwani Sheikh Tohaya egotun Sheikh Toha mire bayan ko devwana islami aqida ga tauhiduge babuga sihurai isfinayai shaytanunge undagula behegoton efahuga suwala jawabu kuruma fursat libigendane mire algonumenge gadi nuwata mishishan kuriyaddani dihagadi bawanden efahuga algonumen nimmalan ema algondo Sheikh Toha ge fursat den Sheikh Toha mawluwagen kuriyagenda Sheikh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مي إما فرتم كما مي ألغون غادو صاف كل بيته حنون شو تنقولن أدو مادو أدي وسنجدا أدي بس أدو مادو ده ميهار ورنغالو إنجا ميهار رنغالو ده أوكي එහෙම ෆෂාන ඉංගත මෙහාරු මී එම්ම ෆුරතම රේගාවස් අන අලගුණ ෆාහක් කොල්ලා ෆොන්නානේ mi amilla nafsasha ila ruqya kurumuge muhimmu kamuge macca mirega alugunu mi balalani islami shariyatuga nuata islam deenuga mi sihura mi esfinnaya mi jinni shaytanuge undaguda mi bawadu kankama medu aisfa wani konfada nasudagetto adi ilmuringe basfulu tahaki mikamuga kobato egotu emme furatama kamakka kuriyad yomuga kurin algon faahak kollan beenum ve kurindo war tafsil ko kiyadi fonnane a rajyege ruqiyage mi mahawdu nuata ruqiya sharui ruqiya rajya wadegen ruqiya miyada hamayan goccan nuata mi ayru badaluwamun agon ari miyadu massalni konkahala massatake to nuata kobato asto hagigatuga mi jutimai massata rugiya behegotu mi annam medwariwa sabawtaki ega tere galunu faah kollin ruqiya kuran wen raqin nuata ruqiya ge namuga mi wen baegge sababun warabbaru gellun take waawahaka emme furatama balam mijehni ruqiyage babuga kobato ragin vias ruqiya kura raqin vias balimihum vias samadukan denjehe emme muhimmu kamaki egodun samadukan denjehe emme muhimmu kamaki tauhida islami aqida sababaki kobato sababaki tauhida islami aqida mi babuge maganaki mi babuge foundation aki tauhida islami aqida manaki ruqiya kura raqin tauhida islami aqida ge macca tarbiyatu efa netima eraqin ge masalata miyannani gina fahar muslimu jinni gena mugami beenun kurani muslimu jinni nuata kadan echi fattam bune adiri tandanuga tibembune muudan nerembune mifada kankam miyannani islami shariatuga nuata tauhida fushuwara kankam mihem miyannani ebabuge matiga tarbiyatu efa ebami hun netima hama efada misalaga bunanama ruqiya kura mihe mimene echen alashe nuata mimene eche waladashe nuata femfuliyan haddiha fassas rufiya vikkalima aharumen nuata balimi hun kiwegen heyye ebami hun kare midani
kivegen heye sihuru hedi mihun denegatu mattaka mi sihuru wenin karen no tabbala mihun karen no falu bala mihun karen mi dani kivegen heye no bakos mi sihuru batilu kuraka menge hadu seba mihun karen mi dani e islami shariata tawhidu ge matiga mujtamas tarbiyatu fanetima ehwima mi massala mujtama'un filwa leveni islami shari'atuga mi onna islami aqida ya tawhiduga matiga alugonu menna adi denwes annan o jiluta tarbiyatu wege ei emme muhimmu kame gotuga alugon faahak kollan beenu wakama eya fahu alugonu faahak kollan beenu wakamaki amilla nafsasha amilla ila ruqiya kurunge muhimmu kan dehawa bay point talugonu kiyade dena kuriyademu kuri emme furatawan kamaki ruqiyaga eba ove defarwa yaki mi magandu farwa yaka faroi farwa yaka magandu farwa yaki bali miha adi ruqiya kuramiha Allah subhanahu wa ta'ala ge makar rujuwa Allah subhanahu wa ta'ala taqwa veru Allah subhanahu wa ta'ala haram kore kankan debami hos dukunu raqives adi hamaya kur mi balimi haves Allah ge magar rujuwa uma istighfar kuruma tauba uma Allah denno ruqiya yaki ege zatu ga duai ruqiya yaki Allah subhanahu wa ta'ala ya dannawa denno me ehem veje kam wanyamun e anna ruqiya kuramiha yaki haran larika haram feran la haram kankamuga jehifahun namihekkamuga wanya ena ekura ruqiya inkom barakatetto nikunnani nuwata e balimiha yaki ena haran larin kabo uleni mi annawnu lani nuwata ribafa dechi hinagani kihinatto ena kura farwaga baraka lavani kihinatto ena balin salama vani ehme furadama kamakan balimiha ves adirugiya kuramiha ves eba jehe Allah ge maka rujuwa ya khilafan amilla nafsa ruqiya kuramiha komme gotevias amilla nafsan onnane mi itubaru eenayan kiyawa ichi hingene eenam mi da magu ingene haasa gotegga misalaka ekan danna ilmaringe irushaaduge dashun eena masakke kuramun daanama eena daani inshallah rangalu maguge matiga tawhida islami aqida fushwara kankama keena nudane ehemwima amilla nafsa amilla aila Allahu gemaga rujuwun emme gag gotaki amilla nafsasha aila ya ruqiya kurun hama egota Allah onna gulun gaavegen diumaki emiha iman terikam matiuman libe furusate anekka eena amillange kiyawa etchihin eenayan eba libe ege he wajur adi kiyawa gadiga eenenge ba shifa libe ekama hame ya ekko darin eba mikankam ahudu werive darin eba misalaka eduata daskure ekudin ge nikunneru misalakan esfinna rakkatere umattaka eba duwa kiya ge nikunna duwa kiya nuwata a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma mifada duwate bakiya nuwata mi ekudiga bodu angla maba fam mi duwatan e bakiya ehmima muli ailaya mi darinna binna emme e aila muli aila eoti Allah subhanahu wa ta'ala ge maguga e kayange mi enge bi gotuga nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan koddevi zikurutaka emme siidagen matiga ehme mi gotadda ilay ni gotta rugiya kura ben inshallah rangaluwade bes abasman adi rangalum fahu hashirakka terikama gege rakka terikama ekantattan hunnani islami shariatuga angawafawa minganu terega ehmima ege ituran adi mi point algonu fa kollana ei mi faruwa kurumattaka da kharadu wara bodutanun kudavegen daane sababaki misalaka mihe genesiya bayem mihun ebakiya fanar hasrufiya bayem ebakiya vihi hasrufiya bayem ebakiya komme mihaka diha hasrufiya geege komme mihaka diha hasrufiya ebakiya gehallu kuram wakiwaren ebakiya nuni ehenkama kan lari ebakiya gos miha darani werwegen gos anengatala hamalan eba lari ebakiya masala enna misalaka kura masakkata lari negidane ruqiya kilari ne gon huddakam ekam ega alugunu midannawa echage haddu fahanala daniye mihunna kennuwa wara lari naganiye adi lari nagafa ekannuwes koddeniye ehme miga sabun warabbawaru mi mali gotumwes datitaka eba kurimati lanjehe mihun gatu ruqiya kunim ege badaluga
amilla nafsa ruqiya kuranya dani misalakan echisa daharadu misalakan maamui fuliyek gannan daharadu nuata zaituni teo fuliyek gannan daharadu mifada haradu ta dani denge kiyawa echisa ekantattan inshallah hunnani hama amilla qur'ani heme ituru haraden irad kure nudan haradu gotum belias amilla nafsasha aila ya ruqiya kurma kem memolu ituru go hama eyakkon etake ejutima masata mikamun hallu wegende kunindu has faha kolli gota mi zaiduni teo fuliaka teo mi kiyawa teo lavam stehni mi miho fem fodakan kiyawa fen aluwan stehni mi miho ehmima etaken ejutima masata mi eba dimave misalaka bunana gegega rahinu kokgemes ken kule habaru dibeba nuniyam eki mikahalage fahish amal taka mi jarima ta jinai eki masalata vesebani kume mi ruqiya ge babuge tereng mi hulla ruqiya kurim adi sihuru verimves kurin dennevi gotan raqinge namuga mihar uleni bay mihun ebahuri ruqiya kuran diyama ruqiya kura miha hijje gota sihunu hadagen dema firin warikogge mihuna indefaves egotavves mi alugonu menne ige kankan ige wahakata mi ehmima ekahada geldun tavves bayin halatta galibi bay bahuri den eya ekkon alugonu fahak kollani mi koba heye islami shariatuga mikama medu mi vidaluwa basfulu tahaki egotun furatama alugonu men dannan ebajehe tawhidaki kobaga kurugota kalun dannawala fakanne kuriya dani tawhidu gamanaki ekkawanta kurun tawhidu gamanaki ekkawanta kurun Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kurun ekalange rububiyata uluhiyata asma wa sifatuga ekkawanta kurume alugonu midanna manaki tawhidu rububiyya minage lafsaki ar-rabb rabbaki kobato alugonu men visnange beje rabbaki ya rabb rabbe ya rabb alugonu kiya duwa mikuran kobahe rabbaki dunya kainatuge hurihachan ufaddawa makhluqunge hurihakame tadbiru kurawwa mi wawa diruvwa mi rizqu devwa darin devwa ulene tandakka huriha kame makhluqunge khalqutunge huriha kantattake tadbir kurawwa farata mikiyani ar-rabb anta kamuga evves farate baaverinu kuru misalaka miha goyboni kaduge diruntaka echissan rizgodi hadani misalaka kaduraske faana misalaka bunafiya ena yoti shiru koffa ei rububiyya wantakam ganota rabben allah nu farate rabbege gotu ganota makhluqun tahunge kankan tadbir kurawa ituru farate hunnaka mena gabul kura dehisamun shiru kuruma midani shiruka ki allah hem farate baaver kuru demyona tawhidul uluhiyya ke algonum islam dina wannam mi beenun kura kalima la ilaha illallah ge aslaki la ilaha illallah ge maana ki ko la ilaha evves ilaha kunweye hagguwagen alukan kurave nafi ko fayoti huriha ilahun illallah isbat mi kurani hamaykan allah subhanahu wa taala maana ki hama ekani hagguwagen alukam veve ilaha ki hama ekani allah subhanahu wa taala bawaru ilahun e bahure india ga ekani imbelias krishna yaka hen echga bawaru budu taybagen gula ehus ilahun ekam alukanu ibnani la ilaha illallah allahu menui hagguwagen alukam veve ilaha kunwa kaman hekiwani gabulu kurani egota alugonu ehme misalakan Allah ehem farate baaver kuri Allah nu farate alukamu ge godun kurave evves kamen Allah nu farate ka kofi Allah e farate baaver kuruni ehem farate ka sajda jai ehem farate gandi huwa kuri migotan Allah khas alukan kam mihunna alukan kamuge kamegga Allah nu faratakan alukame kofiya tawhidul uluhiyya beru chiruge tere mi vetteni demmi onne tawhidul asma was sifat Allah ge isma fulutaka sifa fulutan Allah subhanahu wa taala qur'ana sunnatuga enge gotuge matin alukanu qabul kurum mejehni nafi kurum kanuda misalaka bunanam Allah subhanahu wa taala arushi matiga wodigen wa kaman ebove qur'anu ar-rahmanu ala al-arshi istawa rahmanu anta ilahu wodigen wani arushi matiga hangudu matiga wodigen wa ilah alugonu men hurihata ko wodigen we abuni me yoti massaje hi fahisam den misalaka allah appulelle bodi gannawe allah misalaka dannana furatama uda faaba wadannawe mi reganuge fahu timba koffa ebba fahu baga
ಫಾಬೌಡಿಗನ್ ಮಿಫದ ಕಂಕ ಅಳುಗುಣ ನಫೀಕೊಗ್ಗೆನ್ ನುವಾನೆ ಅದಿ ಮಿಫದ ಕಂಕಮುಗೆ ಮಾನ ಒಳುವಾಲೆ ಅನ್ನುವಾನೆ ಅಪ್ಪುಳುಗೆ ಮಾನ ಕುದುರತ ಬದಲು ಕೊಗ್ಗೆನ್ ನುವಾನೆ ಅಪ್ಪುಳುಗೆ ಅಪ್ಪುಳು ಯದು ಕುದುರಪ್ಪುಳೆನ್ ಎಹೆಂವೀಮ ಮಿ ನಫೀಕೊಗ್ಗೆನ್ ನುವಾನೆ mi tawwilu koggen wes nuwane adi makhluqa ka wattaru koggen wes nuwane misalaka aharumenge ata misalakan allah ufedde ehem makhluqge ata astaba allah subhanahu wa taala appulaki emme furiha wodigan wa appul alugonna kan wes ingen tasawwurus nu kurawen ehem allah subhanahu wa taala mi wahi kurawani laysa kamithlihi shay allah subhanahu wa taala effade hen evves ilahen nuwe den mi namfulutaka sifafulutak mi imamumuge terega ebe himene namfulutaka sifafulutakun dua kuru ei emihaku ede kamaka mi namfulutakun dua kuri ima e duain ijaba kura Allah subhanahu wa taala faseha misalaka faafa fussawma ede miha ena Allah subhanahu wa taala ge ismu fulute behore faafa fussawma gule الغفور الغفار التواب الرحيم الحليم مفدا اسم فلتا بهوره ال لاف هنني می اسم فلتا ہوگا එකම අලුගඩු මෙන් දුවා කරම් වීම යා ලාෆ අලිෆ් ලාම් මි කණ්ඩාලනි මිසාලක යා ගෆූර් tim miyalage faafus wash ya ghaffar miyalage faafus ya tawwab miyala tawbala wash ya halim miyala kitam magina faafa kuran kamugaves iba allah ya hame kan miyala ya faafus wani iba allah faafus egot dariye benu ya razzaq ya wahhab misalak e kamaka gule gotun dua kurumaki e dua ijaba wa sababake ehmegen allah subhanahu wa taala wahi kurawani walillahi al-asmaul husna فادعوه بها الله سبحانه وتعالى ام فرها ما اسم فلوتا لبودغان وني تياباميهم اي اسم فلوتا كون دعاء كراش اهم توحيد گتيمبيكي الربوب توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات هوريها نبي بكلون دنيا مچن ام بڑو مقصد كيمي توحيد بمدي قائم كرون توحيد الالوهيه bimmatiya gaim kurun budutaka alukan kuran feshima allah subhanahu wa taala yan alukan kurashe egota mi nabiyuna rasulun vidalu walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wajtanibu at-taghut komme ummataka fonuwa mi taghutun wa allahunun ecchisalukan nukurumasha mi allah hama ekani alukan kurumattaka mi fonuvi hama egot allah subhanahu wa taala wahi kuran wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu timan allah jinni neves insi neves nuhaddawame hama ekani timan allah alukan kurumam menui hama egota tawhiduge matiga marwa muslimunge faafata fussawa egotun hadis bas fulgamiyan kike duniya fura faafa yakkon ayas timan allah baddalu qur'ana mihaka duniya fura maghfiratagen faafussew magen hamegen sharutaki koba sharutaki allah sharika nukuru hamegota marunge kurin la ilaha illallah kiyami aswaruge waddawa zarrege minwaru yas tawhiduge asaru nuwata mi tawhidu enage hituga ovejjiya ena daiman narakaga nonna ehme tawhidaki mi emme muhimmu babu mikala kuda ni wagut kolegga ahasako mi nues kiyade wen mi huri ha echet eha tafsil konne nama tawhiduge babu islami aqidage babu mi masala hallu kuruman oen hamekani hallaki raqim wes islami shariata mi islami aqidaya tawhiduge matiga tarbiyatumun adi mujtama wes mikankaman ahudu verimu dem yonnani sharui ruqyage sharuta mane ki miha ku ruqya kuranya e ruqya sohawani mi sharutan hunnanya ei qur'ana sunnatun sabitu duwatakun ruqya kurun nuwata qur'anuge ayatakunna ekiyeki duwatakun ruqya kurun ei furadama sharutu devana sharutaki arabi bas nuwata mana enge ehem bahakun dua kurun manege divehi bahum ves dua kure vidane ei shiruku ekule vidane tive ilmari migota vidalwani nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani la ba'sa bil ruqa ma lam yakun fihi shirk ruqiya ga shiruku ekune deve ruqiya ga masale nete ehem wima arabi bas nuwata mana enge mana fahumwa bahakun ruqiya kuranya ega shiruku ekunu devena ka benge mi dentibe mi hunnaves timmana kamaka ruqiya yaki adi ruqya kuramiha ke sabab ekkan haggu gotuga astu shifa milavwani
Allah subhanahu wa ta'ala kitemme molo raqiyeves kitemme molo kiyeve yakiyeves kitemme molo kamek kuran ulunas Allah subhanahu wa ta'ala e ruqiya ga baraka lavani Allah subhanahu wa ta'ala shifa lavani hama doctor gota e doctor kite maluvias kitemme malu behe dinas e behun emmene rangalen nuwe ei kiwe e Allah subhanahu wa ta'ala shifa levvi mihaka shifa lavana wagutu jahuni Allah subhanahu wa ta'ala shifa lavana alutokun nawti ketteri kama ekko masakya kurun islami aqeedaage mi baabuga ruqiyaage terega himene bain khilafat takalugunu balalana misalaka tawidu welum maki kandeligen shiruken ei man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith gawani mi tawidu ala fi miha hamaka shono shiruk kofi bay mi hitan arafane mi lobi jassala hada mi istirmi kobahe mi haka gellumen nodibeye mi istiriyaki mi masala nune ekam kiketo nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani inna ruqa wat tamaima wat tiwallata shirkun hamaka shawaro nubako kura ruqiya takka adi emmeha tawiduta bayebbe fulun vidalo nunege tawiduga guruwango vejja kamudane guruwanuge ayat kemen kiketo mi hadis kemen inna ruqa hamakashar nubaka kura ruqiyataka wattamaima huriha tawiduta guruwanuge tawiduta sekule huriha tawidtaka watti wala tashirkun adi istiriyakimi shirukuge teren wakameke ehme istiriyakimi adakkamen istiriyaki shirukuge teren wakameke demmi onnani ruqiyaga jinni beenun kurun jinni beenun kurun mi mu'minu jinninge namuga sheikhul islam ibn taymiyyah rahimahullah ge fatwa yaka sheikh ibn usaymin rahimahullah ge fatwa nagafa mimihum beenun wa gota badal kuran beenun wa gota badal koffa mi hada gota ki mi anghena kari bahattam mi mu'minu jinnin ena rakkater kurare kiya kobato ghiiratter kan furata kihinatto hile anghena kari ga jinninge terem ves firehenum bahattani kon hujjate kon dalilagge matinto muslimu jinnina kiya firehenum anghenen hile anghena kari bahattani e muslimu jinnina kiya sheikhul islam ibn taymiyyah rahimahullah ge fatwa ya sheikh ibn usaymin rahimahullah ge fatwa ya nagana kamenne naga amil fatwata beenumwa gotan aburagen dina khilafu kanka mikurani muslimu jinnin gangulumuge namuga amaya ko anhenaka firehenaka ekahiriko ruqiya nukurwene ei timwana farataka shaytona hazirwanati timwana farataka shaytona hazirwati ekahiriko ruqiya kurun haram kurawa mi onnani ehme ekahiriko ruqiya kura mihen ulenya ene kurani nobakam ruqiya kura wakimi hakuma molukama qabul kurun ei ves aqida ya khilafu kame ei astu sababaki Allah subhanahu wa ta'ala shifala wa sababaki Allah subhanahu wa ta'ala raqi ge molukama kunnu hamaya ko ghaibuge kankama dawwa kurun ghaibuge kankan dawwa kurun muna balala mibunani miveni tanega sihuru ebote gadega huri miveni massaleke nuni gandu kolegga ane adadu take jabuni sihuru hedi miveni miheke riha kure kaandini nuni chocolate ke kaandini nuni divehi fere ke kaandini nuni bondibate kaandini miveni tanega ule mi rasulunna nubava bava nudavva ilme kihinatto ehemmihaka bava davvamol ehemmima ghaibuge kankama mihago dawwa kuranya enagi kandeligen sihurweri sharui rugiya kurami ghaibuge kankamaga dawwa nukurane sihuru hedimiha wagutun kiyadeni sihuru ettam wagutun bunani mifada kankamaki ghaibuge kanka evves insanaka bunan urdevene kanka kike Allah subhanahu wa ta'ala wahyu quran wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah subhanahu wa ta'ala ge appuluge wani ghaibuge taludanita ghaibuge ilmani Allah subhanahu wa ta'ala ge appuluge ekani veni mi fahuri kankama waangwe kankama mi huriha kamaki ghaibuge kanka sihuraki veni mi fa ekkamen ena hurita horegen sihur hedimiha sihur etanaga bedwen evskote nonna wa indahu mafatihul ghaib Allah subhanahu wa ta'ala ge ghaibuge taludanita wani la ya'lamuha illa hu Allah subhanahu wa ta'ala fi evs farataka ghaibuge kankamennenge ma ginan fasana kurin ves kiyadi fi misalaka femfuliyakan hadiya fasasuru fiya banaga baimmi hemima mi islami aqida ya tawhid ga muhimmukan kurugotaka mi kiyadeni ama eya ekkon adi algon kiyadenan mikamuga huri mi nurakka terikan egotun mi nabiyyan sallallahu alaihi wasallam hadis kurawa famiyonni man ata arrafan fasalahu an shay'in lam
tuqbal lahu salatun 40 layla abbala mihage gata nuwata sihuru wariya gata vies gos kamaka behe gotun suwalu koffi mihage namadu salis revandan qabul nu kurave hutte salis revandan qabul nu kurave namasena namadu kuram vese baje namadu nu kofiya de avvura bodu faafe gur namadu kuriyas qabul nu kurave eha bodu kamem hame kanecce ahalang salis revande sihuru hedi miyaki kaakuto ahadagen waawar salis revande nuni ane mi aharumen gengule masdonya sihuru hadafa huri ahadagen salis revanden gabunu korevenage namade den eti gabulu kofiya me wani kine mannata kahinan wa arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam kahine gata nuwata sihuru wariya nuwata abbala mihe gata gos emihun dakka wa tedu kofiya mina ibuna sihuru hedi mi wani meke mina bunani donya sihuru hadan tewle mi wani meke tedu koffi miha kahine gata nuwata sihuru wariya nuwata abbala mihe gata gos emihun dakka wa tedu koffi miha muhammad sallallahu alaihi wasallam macha baawale vechesa kafar wejje ama egota kiketo mi onnani nabiyya sallallahu alaihi wasallam dunya akhiran halak kolla emme bodu haffaf mi behe gotun hadis kuramena ijtanibus sab'al mubiqat tiyabam halak kurana haffaf andoro hedwashe sahabinne qalu ya rasulullah wa ma hun e allah ga rasula e kon fafataken he qal hadis kurawi ashirku billahi was sihr allah shirku kurma jehigen den kon faafegge wagun ken adi sihuru hedume sihuru heduma ki emme bodati haffafa terega himene kame eha hadimurdaru eha faafa gotun bodu kame sihuru heduma ki ehme islami shariatu ga mi miyaki kudakan kamennu emihun kariya diumves emihun kariya emihun dakkawa gabul kurumves defarates oti geldu mikamuga ehmwima baqara suraduge satega devana ayatuga mi onnani allah subhanahu wa taala wahi kurawafa fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji fahimiha yamiha gabimiha dema duruko waki qur'ana gon ede malaikatun kiban ebami sihuru wenin ugeni ulete e zamanuga ugenuni emme furatama e malaikatunge kiban yahudin ugeni uluni allah ge zuna fula la menuwi evves miha ken gelnu meddeni bayakkam ga ebami nu allah zuna fulala sihuru jani ebamihun e ugeneni ebamihun na geldon de ade ebamihun na manfa en qur'an kanka huswas geldo dunya akhiratu was geldo ama kashano etagede hoda ga miha kan akhiratu ga evves nasiben nekkan ebamihun na kashor ko engifawe ehemwe dema fini dur qur'an sihuru hadafa sihuru riha gulam ibuni timanna sihuru hadafi me enaga firehen dariful beenuvi anhem kujja anhem kujja kaawen ebbas nuwegen mi buna filehen darifulu bappa kaari gos ruima bappa mi sihuru sihuru haidi mi anhen kujjan hada anhen kujja gula buni sihuru hada fime varikuran sihuru miha ka indegen uleni varikuran sihuru hada fime bae faharu darinna hedigen bappa men narakaya dan jehe ene benge na sihuru hedi men narakaya kamanna ehwima ebami hunna kashawar ko engi faave evves nasiben nekke ebami hunna kashawar ko engi faave ebami huge nafsu tan echchaka evikkali echchegge no baakam bodukama ebami hunna ekan danna kamu gawaname ehen hadiseka nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani laysa minna man tatayyara aw tutayyara la أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد مانك badu falu bala mihaya e badu wa miha badu falu belumaki e kuri zamana kongulun kame ei tiyara arai bahun eruga dunya mi udussalani e duni kanafarata gosei rangalu kame wanguleni misalaka dature kuram ulejjiya rangalu kame wane duni kanata gosiya wata gosiya ei naman datureke egote mi gabul kolo nizamanu gas bay mi gabul kura mi shiruke teren wa kame misalaka kalubulanen huraskovi etanu gosiya no ba kame wane lotelijjiya mi wani kame wane getene faadima kun ferne mi wani kame wane mifada fikuru tahkimi shiruke teren wa kame ei allah subhanahu wa taala duniye ga sababek kamuga no bala kame sababek kamuga belitive ehwima tiaraya ki mives shiruke tene wakame demi onne badu faadu bala miya badwa miya kahanat kon kuramiya kan kuram kahanat kon abbala mustawbad wan hunna kangan kiyadi yolo sihuru hada miya hadwa miya sihuru hada miya sihuru wariya kare da miya mifafa ga miyoti evvarofa sihuru hada miya hadwa miya harumenge tere nu harum muslimun tere nu e mihun
adi kahinegge gaata gos kahinegge maanage himena sihuru veriyas kahinege gaatan as ena dakkawa tedu koffi miha danne fai hamakashonu ena muhammad ge faanu ge macca bawa levunu shariata kafarojje ehme mifada bodu kamen mi kamaki mi kommiyakas mi sihonu heduma mi mifada mihun kariya diumaki adi hama eya ekko mi nubako ruqiya kura mihun miharo alugunu denne gota mi ruqiya ge namugaves sihuru werin mi babuge tereya wadegen uleni ehme aqida ge babu rangala ingenya aqida rangalan kiyawa fa hunnanya nuwata aqida ge macca tarubiyatu efa hunnanya mifada kankan mihun rakka telewan ehme alugunu denne kurinves mifada kankamuga onnani miusude emihun kariya daane mihaku nuwima dimandu gellunima emihun nonna degotun kure eggoteke emiho kuramasaga dukollume anek godaki qur'ana sunnatuge maga emihun tauba ve rujua emauge matiga emihun kurum eggodage me hottadun anek gode qur'ana sunnata rujua egon nimmane aluganume emihun kare daani to nudani to allah wakiluko sharui ruqiyage matiga sabitu wejji allah subhanahu wa taala emiha ka shifa lavwan ehmim allah subhanahu wa taala waudu odgan wala yuflihu sahir hayz wa ta'adi sihru weriyayan ena kum echgena kam gas kamiya banwan ena kadan echfettes kamiya banwan ena kommekam kulas kamiya banwan egam alugonu mennam miwani kihine alugonu mennam mionnani islam dinuga mionnani miga hukum bayan korwa ilmane eba bayan korwa sihuru jahuni manwata esfina mifada kankam batilu kuruma degoteke mionnani zamanu sure degoteke mionnani eggotaki arruqiyatu shar'iyya shar'i ruqiya nuwata aneggotaki nushra nuwata sihuru batil kurum sihurun nuwata jinni shaytanu beenu koggen shiruki gottakum mikankan hallu kurum aneggotaki shar'i ruqiya kurum kobato tafataki baye befulunnan hitan arafaane sihuru batil kurima nuwata muslimu jinnigen gulunima nuwata tawidu elima nuwata mifada kankan kurima awahar rangaluwane egoto rangaluwe fae bahori namaves rangaluwani waguti halle limen ekkala kuda kujja muslimu jinni mi gengule mi kariya gosken adi fura rarra gosses mi fada kanka ba kore rarra gati be bay mi jinni gengule mashhur mi hun kariya vesebadi gosken mi kura kam kokgen e aluwa tawiden aluwan e genna jinni ge lashkaru take genes e tala fola ane mi kandan etti fatta mi fada kankam mi kurani kankan koggen ekujja boduima ekkala jinni anekka mi annani kuriyawure warugadako ekujja boduima mi shifato mi dibuni mi ekujja kiha bodu ahuwetto mi jessu kudairu faseha sharui rugiya koggen ekkon hallu kurewen ekkameke ekkala miha tawidu elumi manuni muslimu jinni beenun koggen goskom mikantan hallu kurim ekkala kujja boduwege miha kaidegen ulero ekkala nuwata ena bandu boduima mi annani ekkale asge mi unda gulejje hinge den onnani hallu kuran unda guwa hisabakos ehmem abahan hallu kuran tivisna befulun abahan halluwa hen domacca fenonas ei wagoti halleke eya khilafa sharui rugiya kurima manganu farwa alugonu men allah rujuwa wegen alugonu men allah wakilu koggen alugonu men qur'ana sunnatun sabituwa kantatan khassa gotegga ruqiyage terega koggen sharui gotum mikura ruqiyaga hivedane laswahin hivedane emmaswahin hivedane demaswahin ekamu Allah subhanahu wa ta'ala edani shifa lavvamunne madu ena edani rangalu wamunne e shifa yaki ege fahatuga banimanu kamen nuwa shifa yaki ehmvima nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani mi dua kurawani Allahumma rabban nas ya Allah mistaunge veri rabbe adhibil ba's jehifa badimadu kam fillawa faande washfi anta shafi adi shifa lawa faandeve iba Allah ti hamekani shifa lawa raskalangi yaki la shifaa illa shifauk evve shifa nuwe iba raskalange lawa shifa fiyawa konka hada shifa la yughadiru saqama e shifa yaki e shifa ge faatuga evves badimadu kamen nuwa shifa yaki emme sharui rugiya kugin ekko rangaluwa miha Allah subhanahu wa taala ekko furihama shifa ena lawan namaves shortcut nagan
අවහර රංගල කුරන් හදාගෙන ගොස් ඒනගේ ඉස්ලාම් දීන ඒනගේ අගීදා එන තෞහීදා වික්කාලාෆා මි ෆරවා කුරා මිහු වගුති හල්ලන් එමිහොන්න දිවිදානේ එකමු එයි වගුති හල්ලගේ ෆහුන් ඒගේ වෙන් ජේනේ දුනියේගේ සදේ ආඛිරතු ගාවසේනේ එකම ජවාබු දාරි වන් ජේනේ එහ මීගන් හල්ලකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මක රුජුවමු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එංගේ ගොත මසක්ක කුණු අලුගණු මෙගේ ඉස්ලාමී අකීදා තෞහීද් අලුගණු මෙන් සාෆු කො තාහිරු කො ශිරුගේ එම්මෙහා අකීදා තකො ශිරුගේ එම්මෙහා විස්නුන් තකො තාහිරු කො ඉස්ලාමී මක රුජුවමු ඉස්ලාමී අකීදාගේ මතීග හොන්න මීහා කබූදු කුරානි සිහරු වෙරින්නා කාහිනුන් නමි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කී කතෝ හදීස් හුම් ලයිසු බිෂයිමිනගේ එකච්චස් නෝනේ එමි උන්නකේ එකච්චස් වමා හුම් බිදාරි නබිහි මින් අහදින් ඉල්ලා බිිද්නිල්ලා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉස්න දෙවීමා එමෙවන කුරවේකම කුරවෙන් ඉම්තිහාන කුරව ගොතු මීහක කමෙ ජෙහිදා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සිහරු ජෙහ වඩාගෙන එහෙවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉම්තිහාන කුරවවන් එමිහුම් මොලකම වාකම නෝනේ එමිහුම් වර්ගදකම වාකම නූනි ජින්නි ෂයිතානගේ අබදු සහරවන්න එක්ක මී අනේ උලෙච්චි නුබා වස්වස් මිදෙනි කෝච්ච නුබා වස්වස් මිදෙනි ජින්නි ෂයිතාන හරුන්න එක්ක අබදු උලෙච්චි දැන් කීවෙන් තෝ බිරු ගන්න නෙමි බිරු ගන්න කන්නු ජේ කුර්ආන සුන්නතු මි වාරිදෙගෙන් අයිස් ෆාහොන්න දුආතක zikruතක මිකන්තතව මතීග උණු නීම අලුගොණ මෙ රක්කාතර කුරවන් අදි එ බදිවුම ෆහුස් අලුගොණ මෙ zikruතක මිකන්කමක සාබිතු අල්ලාහ්ගමක රුජු අවීමා අවශ්‍යෆා ලබ්වාන අමිල්ලා නෆ්ස රුකියා කුරුමුන් ජින්නි හාසිරු වෙගෙන් මි අනේ අන්න උදගූතක මිකංකම මි හරදුවා බේකාර හරත්තක මිකංකම සලාමවෙ වර රංගලු වර රිවති ගොතෙක්ග කුරෙන් එක්කමෙන් ශරු රුකියා යකි මිහාරු මි මුජතමව ගමිකං මිගොතන් හුට්ටස් මි වර රිවති ගොතකන් එක්කමෙන් අස්ස හකීකතුවා දීනු ගයිස්ෆා එහෙමීම මිහාරු දෙම වගොත සමවමක් වලගොන කුරු කොල්ලාන මිහා හිසාබුන් එහෙමීම ಹವಾದ ಕೊಲ್ಲಾನ ಹನೋನ ಶೇಖ್ ಅಳಗೊಂಡು ಹಮ ಸುವಾಲೆ ಕೊಲ್ಲಾನ ಇಸ್ಫೀನ್ ಕಿ ಕುಬಾತೋ ಯಾ ಇಸ್ಫೀನ್ ನಗೆ ಮಿಕಂತತಕ ಬೆಹತು ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಮಿಂಬರಕ ಬಯಾನ್ ಕೊಲ್ಲದೆ ಎಸ್ಫಿನ್ನಾ ಯಕಿ ಮಿ ಇಬ್ನುಲ್ ಕಯ್ಯಿಮ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ವಿದಾಳುವನಿ ಎಸ್ಫಿನ್ನಾ ಯಕಿ ಮೀಹಕು ಏನ ಹಿಂಹಮ ಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ನುವತ ಎಚ್ಚಕ ಬದಾದೀಮಾ ಏನಗೆ ಹಶಿಗಂಡುಗೆ ತೆರೆ ನಫ್ಸುಗೆ ತೆರೆಗ ಹೊನ್ನ ನುಬಾಕ ನಫ್ಸುಗೆ ತೆರೆಗ ಹೊನ್ನ ನುಬಾಕ ಲೊದುನ್ ನಿಕುಮೆಗೆ ಗೊಸ್ ಅನಮೀಹಾಯಂ ಏಗೆ ಅಸರ್ ಕುರು ಮಾನಗೆ ಲೊದುನ್ ಫೊಣುವಾಲೆ ತೀರೆ ಫದ ಎಚ್ಚಕೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಸಾನಗೆ ಗಾಗ ತೆರೆಗ ಸುನ್ನ ನುಬಾಕಮೆ එහෙම ඒනන් හිංහම ජේමිය මුස්තනි මිහෙන බේනුම මිසාලකන් සිෆතකන් හොරි මිහෙ රීති මිහෙ කියවම් මල මිහෙ එහෙම්වෙන් අස්සහකීකතු ගලුන් දන්නවනේ අබද සෝෂල් මීඩියා ෆොටෝ තන්න උදාශ සෝෂල් මීඩියා ලීම වාගොත එක්කල මිස් මිහුන ෆෙන්නනි ෆෙනිග මිවා ගොතකි දෙම් බරකල්ලවුන් ඇදි දුවානු කුරීමා ಬರಕಲ್ಲಮುಗೆ ದುವಾನ್ ಕುನ ಮಾನಕಿ ಬಾರಕಲ್ಲಾಹು ಫೀಕ್ ಬಾರಕಲ್ಲಾಹು ಲಕ್ ನುವದ್ ದಿವೆಹಿ ಬಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಿಬಾ ಬರಕಲ್ಲವಶ್ ಬರಕಲ್ಲವುಮಕೆ ಏನಗೆ ಎ ಕಮೆಗ್ಗ ಇತುರಂ ಏನ ಕುರಿಯರುನ್ ದೆವು ಏನಗೆ ದಿರಿಯಲೋಮುಗ ಇತುರು ಹೇಗೊತ್ತಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಿಂವರ್ ಕುನ ಬರಕಲ್ಲವು ಎಹಮಿಮ ಏನ ಬರಕಲ್ಲಮುಗೆ ದುವಾನು ಕೊಫಿಯಾ ನುವದ ಬೈಂಗಿಲ್ಮನ ವಿದಾಳೋ ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನುವದ ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಲಾ ಕುವತ ಇಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲಾಹ್ ಮಿಫದ ಲಫ್ಸ್ ಕೀಮಸ್ ರಂಗಳೆ ಏಕಮ ಅಸ್ ಹದೀಸ್ ತಗು ಎಮ್ಮೆ ಸಹಕಂ ಬಡಿ ಬಾರಕಲ್ಲಾಹು ಫೀಕ್ ನುವದ ಬರಕಲ್ಲಮುಗೆ ದುವಾ ಕುರು එගොත දුවා නුකුරි ඒන ෆෙනුනියේ රීති මිහ ෆෙනුනියේ එවගොතු බලහට්ටන් හුන්න මිහ බාරකල්ලාහ් ෆී ඉතුර රීති කුරවාෂ අල්ලාහ් බරකල්ලාහ් මිෆද ගොතක බරකල්ලාහ් දුවා නුකොෆියා මි බලන් හුන්න මිහාගේ හෂිගනෝ තෙරේග හුන්න නුබාකන් ඒනගේ ලොලුන් නිකුමගෙන් ගොස් එක්කල මිහ ගාතරේ මි වන්නනි වනීම මි කියන්නේ එස්ෆින්නා ජෙහිෆේ එහෙරි එස්ෆින්නාගේ අසරු හෂිගනෝ තෙරේ මි වන්නනි ඒ අසර වාකමෙන් එස්ෆින්නාගේ අසරු වනීම දෙම් යන්නනේ එස්ෆින්නාගේ අලාමත් මරුවාන් උලෙන් හීවදාන බොදුගරිස්සපාන ගෑගරිස්සපාන මි රේග නුනිදි දාන අබදු ડિප්‍රෙෂන් නග්ගොස් අබදු රොවි මි ලොදුගේ මස්සත දිමා මි එස්ෆින්නාගේ කිමි හුන දිමා අලාමත් එහෙවීම මි එස්ෆින්නා ජෙහුන නුදිල්මට්ට ගමින්නනි දෙගොතෙන් මෑගඬු තින්ගොතේ එක්ගොත කී මීහල් ලිබේ නියමත ෆාලුණු කුරු මිසාලක සෝෂල් මීඩියාන් එච්චි හිනොදු මිසාලක බේරුගවමකන් හොලිඩේ හදාලන් දියස් මිලානි මීරු කෙවමෙක් කියස් මිලානි මිහුරි හාච්ච ලාරුක්කර හසදවා මිහන්න බදන් එන බරකැල වෙද දුවාන කුර වගුතුන් ගොස් ඒගේ අසරු මි ජෙහෙනි එහෙමීම
e badane wagutu misalaka bunanama e barakale duanu kurima e je hun e furatama kama ki ena libe niyomat mihuna foru devana kama ki e mihaku allah rakkate romattaka mi zikru takkiyo egodu nabiyya sallallahu alaihi wasallam jinni shaytan na mistun ge esfinna rakkate ro duwa kon ulu namas muawwidatani falaq nas sura baba levumun ekanta dukola falaq nas surata rujua mana ki babaru algon me falaq nas sura kiyane heduna vir zikru ta tere nani khalas falaq nas niduma kurin ataffu me fagaga akkata ginnani khalas falaq nas komme namade ge fahu ginnani ikhlas falaq mi falaq nas surat ge waruga de rakkate rikan mi esfinna hasade ehme mi gota rakkateru egen hunna miha ya mihu kiten waraka belias enage gatere yaka mibuna asar ka waden nuganoen ebai fahru abura radduwa ka silmane vidalu esfinna ala miha yan abura yasa radduwa ka miha ge fushu miha ves esfinna ali fa bawna misal loganu balage enage amilla ritika fenifa mihunnani barakale duwanuko noda mashallah la quwwata illa billah nukiya amilla nafsa shamilla mudalla ves jehe esfinna ek ehme mi dennevi gotan esfinna mi jeheni den anek gotaki mi buna barakalle wedi duwa kuruma ane mi rakkateregen honoma mi libeni umetta social media tandanuga follow kurai rakkatergen anek kamaki hasadamu ki esfinna ge wattaren esfinna ge meonnani dewattaru alainu mujaba yajabu ge nuwata mi hinhama jepada nuwata ajabu afada kamen anem mi ha ge kiban fenuni misa ge ritikam fenige asho khwani ajabu wani efada halatiga barakalle wedi duwa kuram mi je anek ke hasadauma ki ane mi halifa re niyumata mi negigen diuma hitu gadi edu jealous miha ku misalaka molwati enavre miha ku enavre mustandiwati ane miha hitak kenno ne hama hitu ge adin ekan negigen diuma edun jealous mun ei hasada veruma ke sababun ves esfinna hama mi jeheni esfinna ge al-ainul hasida nuwata hasada veri esfinna nuwata hasada jehume mi kiyani efada halatu ehme ei esfinna jehe gota ingedo Korean midani Fatis FC clubhouse gavaratun Korea genda Roqya ya behe shishantaken algonumen tin shishane miga Korean migendani egotum balairuga algonmen furtama Korea gengosawana amille nafsa ya ila Roqya kurumuga muhimukama behe egotum devana shishanga Korea midani islami aqidaya adi tawhiduge babuga sihora isfina ya shaytanunge undagula behe egotum adi salgonmen timmana shishanen onnane ei amille nafsa ya ila Roqya Qur'ane gotuge tafsil ema mire algonmen suwalami huluwarani dihagadi bawanden kuriyaddaane ema ebe suwalen ovejjikamuga waanama aimachan nagalima algonmen e fursatu deena dihagadi bawanden suwal kurumuge fursatu algonmen deena kobala suwalaki Musa skobada suwalaki عليكم walaikum salam السلام عليكم walaikum السلام salam عليكم عليكم السلام رقية هذا بمي أنا قلنا يعني مي السنة نوني سحروني حسد ذلك مغا أنا مي أكليس جهوني ما إت diagnose कर रहा है أنا diagnose को देने करना है कि तो इस स्पिन तो उन्हें हसद तो उन्हें हम सिफर का मत ಅಸ್ಸು ಹಗೀಗದುಗ ತೀ ದೆನ್ ಒನ್ನ ಸೆಷನಕಂ ಅಸ್ಸು ಹಾಸ ಸುವಾದೆದತ್ತು ಹನುನ್ ಮಿಹಾರು ಅನೆ labba ತೀಯಕಿ ಅಸ್ಸು ಹಗೀಗದುಗ ಫರ್ವಾಯ ಗುಳೆ ಕಮೆನ್ ಎ ಸೆಷನ್ಗ ವರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊ ಇರಾದು ಕೊರೆ ತಿಕಂಕಂ ಕಿಯಾದೇನ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಕುರಾನಿ ಕಿಹಿನೆಕ್ಕಮ ಫರ್ವಾ ಕುರುಮುಗ ಕುರಿಯ ದಾನಿ ಕಿಹಿನೆಕ್ಕ ಎ ಸೆಷನ್ ಉನ್ ಕನ್ನೆ ಎ ಸೆಷನ್ಗ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯ ಕನ್ನೆ ರಂಗಳು ಐತಂಗುಳ ತಫ್ಸೀಲ್ ಜವಾಬ್ ದೇಂಜೆ ಹೆಮ್ labba ओके rangalwantigo शुक्रिया suwale waanama hama aimachan nagala erun algonmen ebe flaka fursat deena
kobato sualaki دعوان سؤالك يعني سوشيال ميديا وهم ذكرك مي تي هامو كراوا سوشيال ميديا نون غوت بس مي هون نك بيرو تريغوليرو مي لا هدون موتا كينغوليچي فون موتا مي هون واه دكون دين مي هيري بفارو එනක අඩුව ශ්‍රීති වේදා ලාෆෝන් එච්ච ශ්‍රීති වේදා නොත ගෙන්ගොල එච්ච අගබොඩ එච්ච හුරදා නොත දුවා සවාරින් එච්ච බස් ඒ සෝෂල් මීඩියා නුංගත බස් මිච්ච හේබ ආදේ එමෙ කොබාතෝ මෙකමුන් සලම් වෙන් හෙදයන් කන් කුරවෙන් කන් තත්තාකි අර්සු වර රංගල සුවාල අලවණු දෙකේ ගොත මෙහාරු ෆුරතම කමකන් එක්කමකි මී දෙනගන්න එක්කමකි මී එස්ෆින්නා නුවත හසද මීකමකි එයකි ඒ අනේ එකමක ෆිලේන කමෙන්නු එයකි එෆ්ස් මීහක වාන කන්න ඒ කොම්ම මීහකගේ හසද වෙරින් තිබේන ඒ කොම්ම මීහකස් දීෆා හුන්නාන නියමත්තගේ අනික නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවාහබ කොම්ම නියමතක හසද වෙරවාන මීහුන් තිබේන කම එහෙම වීම එයකි ෆිලේන කමෙන්නු ඒන ලාගෙන් උන්න එච්චසා එන දුවා සයිකලා ඒ හුරිහා කමකි එයි ඒ හුරිහා කම නොෆොරවෙන් ඒ එෆහරග්ග උස්මාන් රදියල්ලාහු අන්හු උස්මානුගේ ෆානු මේ මගුමති හිඟා වඩන්නවනේ කොමි ෆෙන්නනේ කුඩ කුජ්ජ වර රීති කුජ්ජ මාෂාල්ලාහ් කුඩ කුඩ කුජ්ජ ලෝබි කුජ්ජ ෆෙනුනීම එකලේ ෆානු මේ විදාලවනි මේ එකුජ්ජාගේ මේ දද්දොලීග කලුකුල ජස්සාලච්චේ එකුජ්ජා දද්දොලීග ei kivegen egotan vidalu ekujja esfinna jehidaneti maneki ekujja riitikamu mihun enage muuna balawanun daddoliga kudakole jassalashe enun e mihunge focus radduane etana point egi vihaves boda ena libe kanka nuta kuran hunna kanka miharu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawafa onnane tiyaba mihun qada mi tiyaba hajatta misalaka nimmu mattaka anuata furihama kurumattaka mi sirru kurashe kanka maneki misalaka mi kuran onnani warabodu mashru ennuata warabodu wiyafari ennuata ehenkame e kankamuge wahaka mihun kari nudakkaashe e kankamuge wahaka e kankan kon nimunima mihunna fennan jehen e kankan kurumuge kurin mihunna e kankamuge wahaka iven ade waran itubar kore mihaka share kurashe ken e kankamuge wahaka public ko ingen feshima mihunge hasada jehunima e kankan kuran hurastake mieleni ehemwima egota mi onnane hadis bas fulu gaispa den mi kihinan heyye mi gotam mikangan waaro haruma rakkaterwan hadani aluma midanna wahakki ki misalaka geetere abad onnasha kennu misalaka football acchi kulen dani misalaka midani nuwata ane mi schoolam midani kiyawa nuni university ak kiyawa nuni enage wazifa midani mi hunna fennan komme gotes min komme kame kuriyas mikala kangan kura irwes ena rakkatiru wevene hamaikane magaki ena Allah subhanahu wa ta'ala rojuwe zikurtam matiga hunu manaki enage nafsu tahiru kunu enage nafsu faafan tahiru wa waraka mifada nuba asaru jehun duruwan manaki mihage hashirakka terikan emme bodan fida kamaki ena faafataka diun hasagodega fahish kankama diun zineya gule faafataka diun mi emme bodan hashirakka terikan miha kiba negenda kankamu gotuga faaga faun ei zine kura miha zine kura wagutu iman terikam wes enage hashigandu nikumege bade iman terikam emme bodan asar kura faave fahish kanka nuba belun nuba gulunta ngotun zineya gule faafata mifada faafen onnama duruwani effada kamaku hama ya ko henin faafata stohiru awarka miha tohiruwe namadu taka mi echisa gava awarka miha ga hashirakka terike turuwa mundane den ege turam mihunna duwata heduna virus duwata mi genni kunnamun kiyaero kiya duwa misalaka mi a'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hammatin wa min kulli aynin lamma hashirakala esfinan kidana duwa nuni enage saikalu misalaka rakkater kurahama saikalu ga allah fa se duwa kidan misal egota wahake ki ena mi duwatakun ei hamaikani esfinnain rakkaterewen gotaki ekam eduwatakun hashigalu rakkaterkunu mattaka faafatakun duruwe namattaka mikantattaka ena gavanje ehennuni emme furihamaya
rakkaterikamen asonannane ehen hutta warugade esfina ge sunnane warugade je esfina ya balika je esfina warugaden esfina je mihege esfina asiya balikashi rakkaterikam honna miha gatere chi wadegen dane ekam hashigano rakkatere efa honna de warugade ja warugadawan ibuna taqwa verivima warugada efa huriya e duwata kiyan huriya eradu kuranu jehene a berutere annikumenge ngulunas ei aso hagigatu ga rakkaterikan hama ekane dibena kota أحمد كوبات سؤالك. අදරන සවාලකී මෙහර රුගියා කුරුමුග ෆෙන් මාමයි ෆද දගති බෑන කොරා කමාල වනස් මාදුමත් ලිබ ෆානි දැන් මේ රට්ටේ කුජ්ජකු බර ෆහන් මේ රුගියා කුරුමුග තෙරේග එන බෑනු කොරිකම රුගියා කුරන් ගෙනස්වා හුරි මීහක එන කියාදි ෆෙන්නන එක ගේග සිහරුන්ගේ සලාම කුරුමට්ටක මේ කියවාෆා මේ කාශිවේලි ගේ තෙරේග හොන්න කාශිවේලි ගේ තෙරේගේ තන්තනම් මේ ජාන අදි ෆොරාල් මච්චම් වෙසුක මේ අනේ ರಂಗಳು ಕಮಕ ಬೇದಾನತೋ ಸವಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರು ತೀಗ ಅಳುಗೊಂಡು men deki mi balanje gotaki mi furatama kamakan ene kuru ruqiya ge sharuttakan mi feteto miharu kiritu qur'an nuwata misalaka duwatakun ena kuri arabi bas nuwata maana fahumwa kame mi maana fahumwa bahako ena kuri shirukege kunu debe den tivwana sharuto ene kurikam ki sababe asu shifa davani allah ruqiyage sharuttaka eba fete komme gotesti kiyari ekamu ega visnan jehe ituru kame ena misalakan ekan ekurairu ena ekurani ituru aqidage gotunto misalaka bayem mihu ingeto bala beduman horedana hudda ruqiya gotuga dekeve kame misalaka mi වෙලිනගාගෙන් ගෙනස් මිසාලක ගෙයක් මේ අලනි වෙලිනගාන් ගෙනස් ගෙයන් අලනි මේ එකම වෙලිනගම් මිජහනි සීදා ඉරෝස්සේ ගඩීග මූතු මිසාලකන් මේ ආරාලු ජහ හිසාබුන් නගාගෙන් ගෙනස් මිසාලක ගෙයම් මිජහනි මේ බලාබෙදුම රුගියාගේ ශරුත්තකන් ඒති ෆිටුවේ ඒකම කීවෙහෙ ඉරෝස්සේ ගඩීග එන නගනි ඒ හිසාබු මස්සල මිජ ඉරෝස්සේ ගඩිය කී ෂයිතානු බිම ෆෙතුරේ වගොත එහෙම ඒ ගඩීග කී වෙහෙය වෙදිනකම් එහෙම මිහා හිසාබුන් එබ ඩවුටුවේ මිසාලක මීන මි කුරාකම කි රංගලු කමක නුවේ දානක එහෙම මිසාග රුගියාගේ ශරුත්තක ෆෙතේහෙන් ලෝමච්ච ෆෙනුනස් හූරේ දාන මස්සතක එහෙම මිකමුග අස්සු හගීගතුග අලුගුණු දෙකේ ගොතකි මිසා ති කියාදි වාහතක අදී අලුගණ කන්නේග මිසාලක එන ඒගොත එකන්ත කුරණී කිහින කමේ ඒකම හගීගත කී mi wedi jahagenna nun hagigatuga mi mashhuru efa onnani misalaka geegega honna sihuraichi batil kunu geegega misalaka sihuraichi jehifa horejje echi batil mi kurani misalaka ecche walada wejje konagen nagage nuwata fenak kiyawa fa fenjahagen hama inshallah batil wan ki kuna wedi jahani ehme wedi jah sababu eba hodan jehe beeru fusuga lohiruga ena e kurakam misalaka ma bodu masale fenna nekkamuga e gaena agida balanjen ena ki vegen to migotakam mi kanta kurani misalaka mihaku kurindo kiyadin mihaku munafiye mi dua kiya balashe erun jehifa horikam filan e dua beliruga mi dua onnani hama war rangala ekam ega balimihage nalla foengiru nuwata nan ega jahafa nan alugonu beliru mi onnani mihage nama mihage mammage nama jahafa ehme duwa war rangale beru fusha war rangalu rugiya mi nami kurani ekamu mihage nama mihage mammage nam mi jahani kombaye sihuru weri ei kiwege ei jinni shaytanun nak emihage nasabu jinni shaytanu balane mammage faratun bappage farata konu misalaka harumin mi kiyani misalaka muhammad bin abdullah ge dar muhammad nuwata aisha bint abdullah misalaka ane abdullah ge dari aisha ekamu සිහුරුවරින් නුබලානේ බප්පයක සිහුරුවරින් බලානි මම්මය නසබා ගොළුවන් ඒ කෑවෙනීගේ ගො නුවත කෑවෙනින් එදිබේ දරින් එමිහුන් නුබලානේ එමිහුන් ඒ රංගලු දරින්ක එමිහුන් බලානි වාහකේ ජිනේගේ දරින්කම එම්මෙන්න කීස් එහෙම වීම ඒ ජින්නි ෂයිතානු බලාගෝ එංගේ තෝ ජින්නි ෂයිතානු බලාගොන් ඒ එමිහුන් මි කෑවෙනි දෙකේ අන්න රුලියෙක්ගේ බොඩුකමුන් එමිහුන් ඒකොන් කබූදු කුණ බේනුන් නොවනි එහෙම එමිහුන් කෑවෙනීගේ හලාදු මගුල් විෆාහොරි දරියවියස් එමිහුන් නසබු බලානි මම්මලාගෙන් ඒ කෑවෙනින් බේනු දරියල් දිබුනස් මම්මවානි මම්ම ඇත්තා එහෙම වීම
මීහාගේ නම මම්මගේ නම් ලාෆෝතීමා එරුගේ අකම කුණුද හගීගතුව අලුගුල් mi danna wahake ki miga hifam wi usula ki rugiya kura be fulons adi rugiya kura mi ragin wes hifanje usula ki nabiyya sallallahu alaihi wasallam geneste wa fa usul dama yaribuk ila ma la yaribuk tiba ya shakwa kanta du kurasha tiba yagin wa kamage mach ehmema mikama ki mi hajeten wekkamennu hagigatuga ehme jehen goggo batil kuraven sohhama rangalu goggen hutta kivegen heye ekamegga ei gos vedana kamekkama shakken wekkamegga hifammi fadakan kaso nukuruma alugon nasetere wane adi ya khilafa misalaka ega e batil kuran onna mashhur rangalu gotuga hifon alugon de nasehate tihadatu Mariam kobata suwale Mariam ade algan suwalaki mi rugiya kura era bay defulunga bune eka guruwan ko be tankul ko be no fogge rugiya amile kura angale nuwane ehem bunati ane ekam gena kon lingutakwa sunna negotaddo de emme rangal ko taki guruwan hama kon kiyo meda mi war rangalu suwale hagigatuga mire mi libene ha mashallah war rangalu suwal tage niharu ruqiya ga ilmanin terega mi mashhur khilafen inge to sharu ruqiya ga ilmanin terega mashhur khilafen ove ei ruqiya kureveni qur'ana sunnatun hamaikani sabituwa minwaratto nuwate ege iturak kurevidanato ege iturak kurevidanto hagigatuga dannawa nama mi ilmane medega khilafu fo ekkame nama ismiga em salafunge kiben fennen wen emme rangalu gotaki salafun abadus ballawa fahuri qur'ana sunnatun sabituwa echi aslukamuga ingeto aslukamuga namaves misalaka tajriba kurevahunna ayatta echi beenun kurun sharwi gotu manayen nuweye mana kurwen dalilan natima ei kive dalilan nati ei ega shiruko kunu leveti adi rugiyaage sharuttakan eti feteti ekam mi tajuriba misalaka sabitu war tajuriba sabitu wanje henekam misalen esfinna hasadan nagafun ayat nuata sihuran nagafun ayat eyyaki ekama baawale vyayat kennune nuata ayat kiyevima sida hama yagi numves misalakan esfinna jeyvor mihe kari esfinna hasada ayat kiyevima ena goy waane egota gabudu koggen nuane esfinna hasada jeyvor bayemmi hun kari kiyevima esfinna hasada ayat hun goy favor bayemmi goy nuwe se bahur esfinna jeyvati mi sihuru hahura jeyvati mi hun kari kiyevima am hadata ki unda gumun misalaka eka munda gunuwe bese bahuri ehmema ei rogiya kura mihun misalakan bali denegatuma faseha kurumattaka alamat beduma fahu miyayat bali miha kare bayfar kiyawani eyaki evves halategga ekan horito yagin kurane metodennu mi boda bedeve gottege macca rogiya kuramu midani ehmema Quran misalak ekkolane kolakiyom hama warrangalu kame muli Qur'ana ki shifa namaves ebahuri salafunge bekalun kiban wakiwaki ayatan nangawa ehemwima ekama kiyen huddanun kameke no tabidwai ke bunene jagenne ei misalak ibn Abbas radhiyallahu anhuma ge kiban eboye naqudugen aisfa ibn Jibrin rahimahullah vidalwani tawhiduge kalima himene tiris hangaya mi tiris hangayan zaufaranun nuata kukunun liefa fen zamzam fenun nuata hadama gotum ware fenun giruwa fa bondi fi nuata fengala fiya bayakun sihura batilu akam riwa gas for riwayat hama ya ko sahha sanadun hama sabitu egen aisfa bawe ibn Abbas radhiyallahu anhuma vihandati fa nan henegge mi anhenunnan tashiga liuwa fa ebade mi bayin ayatta ehme adi imam Muhammad rahimahullah egota kanta kora bahuri hama yakun nefatun leyan mihunna ei araybo garwaf mi kiyani nefatun leyan mihunna Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bahuri
mi waqila ya ardu bil'i ma'aki wa ya sama miya nangawagen mi ruqiya kurawaf hamaya ko shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah mi iraqi ruqiya kurawa unen ko efharga bali wadanwani jinni shaytan gondagu jehinge bali uma ekkon ibnul qayyim rahimahullah vidalwani shaykhul islam ibn taymiyyah vidalwiye kari gati mi hunnan adi kalefanu ge aila befulun kari timan kalefanu macca tiyaba mi hun ayatu sakina nuata sakina ge lafzu himene haya Qur'an ga onnane ayatu sakina kiyawashe mi fatwa onnane islam kiwe gavs mi ayatu sakina kiyawashe ayatu sakina kiyawiran e jinni shaytana ge unda go filage hingajje bawr mi kala ayatta e bawri nanga fahama egotan sihuru jehe mi haya hek kunnaru fe fundafa mi kiyo man onna ayatta misal ga wa wahayna ila musa an alqiyasak araf suratu mi hame gota falamma alqaw qala musa ma ji'tum bihi as-sihr inna allaha sayubtilu yunus suratu ga mi bata toha suratu ga walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inma sana'u kaydu sahir wala yuflihu sahir haythu da mi ayatta ge qur'ana sunnatun sabitu ayatta kan noykam sihru batil kurum salafun bainun kurawi ayatta mi ibnu baz rahimahullah ge fatwa taw gas mi ayatta bainun kurawa bahur envima mi salafun wes ehen ilmanen wes ebbas wa ebbasume bawwe emme warugada emme sohha emme ruqiyage me faada bodi qur'ana sunnatun sabitu abata misalaka bagara sura nuwata fatiha sura nuwata kursi nuwata amana rasul nuwata kafirun sura nuwata ikhlas falagina sura sabitu abata kun mi balitaka kurasar boduwane hem bataka vure hama yako sabitu aduata misalaka bismillah yarqika min kulli shay yudika nuwata bismillah yubrika wa min kulli da'in yashfik nuwata a'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hamma nuwata اللهم رب الناس أذهب البأس مفدا ثابت وين أيسفا هن دعاتكم إكرا أسرو إهن مثالك عمل لهم مكرا دعاتكم أن أسرو مي شروي رقياغا ورغدا إفا فريهم نمز إيغ مانه نونه إيغ إتورن مي ثابت وين أيسفا tajuribata beenu kuru namaves rajyege badima masale rajyege wagota ki ruqiya kura amihun emihun kura komme kame koffa babune mi tajuriban sabitu kame mi gohe ei tajuriban sabitu wa kama nimmani ekamuge ilmani nuwata ekamuge mahirun ekamuge tajuriban sabitu kama buna hisab nuwata ruqiya ge babuga ena kuriyarangos ilmurin ei raqiya kama deke be fulun emihun mi tajuriban kankam misalakan nimmidan hennu hama komme mihen as miwani atiki miwani kama kurayatiki miwani atiki misalaka gen hinni nere atiki miwani atiki miyaki mi konna gotenno ingeto ehem wima ki ke nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis koran urudu alayya ruqakum tiyaba mihun ge ruqiyata timan kalege fana hushalu washi kiwe hushalu wani ki koran ei bellew mattaka rangalu ruqiyata getto den hadis kurawani la sabir ruqa ma lam yakun fi shirk ruqiya egga shirka kunulenya masalennet maana ki ruqiyatan ebaje misal tajriban sabitu e bunyas adi tajriban sabiten nuan huriha faharakwe aneka misalakan ayate kiyawagen mi bodurihun fili ehem hama filar kalu kanubna mi bodurihun filuwan beenu kurayatike ehenne non ilmerin haddawa ilmerin mi ayata nanga fawri egotaka besnu misalage esfinna jehifati be emihun kani mi bunani ane hatimu ekkolon kola kiyawanu undagu ayata faha kurashe mi kiyadani mi har ilmerin ayata naga fawegwe mi faha kurani ingedo mi sheikh Khalidul Habshi hafidhahullah alugunu gatu kiyade mi waka mi ayat misalaka mi kiyone kiyawa hama waki surataga waki bakadara undaguwani okay enenge undagu anekke spinna jeyfawri ehemmi genasami kiyawar hama etanu undagu anekke spinna jeyfawri ehemmi egotan aharu takegge maccan ebe fulun ballawa etan eta balimi honnan e ayataka undagu wative waki usul tahege matin nagafore ayataken evve saletege evarun wes evve silmere nobunan bunefeves nonnan e ayatege sida spinna babal biatege nuwata sida mi ayate kiyewima ane yagin kama ko spinna je fahurika engene nuwata misalaka bunanum esfinna mi ayatan kun ekanye shifa liben wa tarangalu kuran egu muli guruwana ke shifa muli guruwanum we shifa liben namaves bayin ayatta migota nangawa fe bahutte ilmarin ruqiyage babuga egota kiyawmattaka bayin halat tahuga misalaka esfinna jehifa hori mihunna egota mi udagu wative egota mi farwa kurumattaka faseha kuruma ilmarin ebahutte ayatta nangawa names miyaki hama misalaka ruqiya kura komme mihen asa
tajribai mikan sabitu mi gotan huluwale we toren numiya ehme aluga mi dannawani emme furihama gotaki gunuwa nasunna no sabitu amaga rujuwame demme suri tajribai vejje ekankam ves ilmerinna mashwara koggen ilmi usulakun ekangan kuriyad dash erunne mi magunu furadi mi nubamaga kannu gos mi kangan kuriyag gendeve Korea midani amile nafsa rogoya kore vidanata ei kihine mi mauluge dasun algonu men Korea genda tin sheshane egoton furtama deseshan mihar gagan kam minimaka hame miyai algonu men mige Korea gawane furtama seshan ei amile nafsa ya aila rogoya kurumuga muhimmu kama behe egoton shehu toha मालूमात देवा फा सवाल का जवाब देवा फा आदि देवनशन मिहार कोरिया मिदनी इस्लामी अकीदा आदि तौहीद के बाबुगा सिहुरा इसफीन नयाई शैतानों के उदगुता का बेहे गतो आदि अलगोन men kari mustaqbal gatim wanshishon korea gendana ei amile nafsai aila ya ruqya qur'an gotu ga tafsil ta irad korwi awara furiha maulumat takka ekiga me shishan korea gendana adi baverin sual kuruma vihaskina waguttaken algon men dingu shishan gadena egotum balairuga algon men ge tafato fadisfc club house ge faratum hinga tafat program ta ge kuriya se bahuri egotum balairu algon men kuriya dengoti honhir duohu ge rega sheikh muhammad ibrahim ma ekiga suala jawabu shishanen ei kon suale mi namuga algon men kuriya genda program adi madama algonumenge wargina shishantage kuriyaddaane live kon e facebook kumwas adi club house gaves hendunu football kole nimuma fahuga deve nasihatuge bas kole adi hama miya ekiga khutuba kuriyaddaane adi hama miya ekuga regandu ukhta darus adi dinamadu deterega maghrib namadu ge wagutu maghrib namada fahuga daru he kuriyaddaane ema wagutu hamay famihar me algonumen kadele shehato haya besituru programming no ituru kamen otuma ekiga dihegadi baya hisaban algon men kuriya gendan oti duai ke Allah subhanahu wa taala algon men naki me din ugeni edina amal kura baikam ga levun adi sharui ruqya ge algon men milibe ma'lumat takan amal kurun sihura adi mifad emmeha nubak andattakun algon men duruvun ehma algon mi shishan mihar nimmalana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته